Programa Cheqanchay ñannikita hamushan qampaq. Tutamanta yupaychana. Qampaq kayqa wakichikuy chantaka uyari noqaykuwan. Iskay chunka ukniyuq septiembre killamanta. Efesios p'ankapi hatunninpi huch'iyninpita chunka qanchisniyuq kay hinamanta ninmi qankunapaq mañakuykichis Señor ninchis Jesucristo Diosman atiniyuq tata qankunaman atiyta qunanpaq yachayniyuq kanaykichispaq hinataq sutinchayta atinaykichispaq chaywan Diosta aswan allinta riqsinaykichispaq. Kaypiqa Tata Diosqa nuqanchista sutinta nisawanchis. Paylla nuqanchista nin astawan yachayta quwayatiwasuman. Mana nuqanchimanta hamunchu yachay. Pay nin Apóstol Pablo chayta rugakun nuqanchispaq astawan yachayta Tata Dios kunawanchispaq astawan umayuq kananchispaq kay ñanninpi y astawan sutinta nuqanchis riqsinanchispaq palabranta y willananchispaq nisantaq. Charayku kaypiqa Diospaq palabran nisawantis hina Tata Diosqa único nuqanchista cambiaway atiwasuman sumaq yachayniyuq runa ruwawasuman. Pero chay imayna kasan, chay kasan Espíritu Santuwan. Espíritu Santuqa nuqanchikman quwasunchis chay yachayta, chay entendimientoyta y astawan Espíritu Santuqa nuqanchisman nin chay entendinanchispaq kallpata quwasunchis. Y qhawarillasanta uqtawan kay Efesios p'anka ukninpi y chay hatunpi kasan huch'iyninpita kasan chunka pusaqniyuq y hisq'uywan. Kay hinamanta niyantaqta mañapullaykichiqtaq yuyaynikichikpaq ñawisniyman qankunataq qunanta yachanaykichispaq ima suyakuymanchus haywasqa kasqankichiqta qanta imayna chapaqkus herencia kasqanta aqllakusqan wawasnin. Entonces Tata Diosqa nin kaypiqa nuqanchispaq imata nuqanchispaq nin o sea pay k'anchawasunchis ñanninchista ñawisninchis sumaq rikunanpaq entendimientunchista nuqanchis riqsinanchispaq nin mayqinchus chay k'acha munakuynin mayqinchus chay k'acha imayna sumaq qurin yachananchispaq nin. Charayku nisan kaypiqa nuqanchista Tata Dioslla único paylla quwasunchis entendimientuta. Mana nuqanchis entendinchis sapitanchishqa. A veces aychay cuerpollawan ruway munanchis, pero mana hinachir ni Tata Dios chay yachayta entendimientuta haywawasunchis. Warakusunchis hermanosni, munasqa Tatay, yanapawayku kay ñanpi, qanlla Tatay, Espíritu Santuykiwan entendichiwayku, qanlla Señor parlachiwayku kay chiqan ñanniykita, tukuy runaman willanapaq. Pero Tatay, qanlla sunquykuman grave chay palabraykita, chay yachayniykita, astawan chayman hina thasqikunaykupaq Tatay. Nuqayku mana imatapas ruratiykuchu, qanman mañakuyku k'ata wawayki Señor Jesucristo sutinpi. Amén. Bendición kachun tukuy qankunapaq. Wakichikuy sapa p'unchay.